Uz reč anime mnogima se javljaju različite asocijacije, u zavisnosti od toga kako trenutno doživljavaju ovaj pojam. Nekima je to nešto pozitivno, dok ga drugi dalje gledaju sa dozom skepticizma. Do otprilike 2017. godine, ako ste gledali anime, verovatno su za vas mislili da ste čudak. Međutim, nakon te ekspanzije, anime je kod nas postao mnogo prihvaćeniji, najviše zbog činjenice da je deo kulture jedne zemlje, a poštovati tuđu kulturu je, složit ćemo se, sasvim normalno, zar ne? Naravno, i dalje će vas neko smatrati čudakom i u 2025. čisto da znate. Danas ćemo pričati o blagoj tranziciji animea sa fokusom na trenutni mainstream. Šta će biti adaptirano u anime formu uglavnom zavisi od popularnosti izvornog materijala, najčešće mange. Tako je bilo godinama unazad. Shonen Jump je konstantno izbacivao hitove, ali nećemo ulaziti u dublju analizu kvaliteta tih serijala. Svi smo svesni da postoji hiperprodukcija prosečnih naslova, ali publici se to dopalo i godinama je bilo servirano na isti način. Međutim, u jednom trenutku Shonen Jump je usporio sa izbacivanjem hitova u istom ritmu. Razlog, publika se donekle zasitila. Broj inovativnih kreatora je mali, a mangake koje pokušavaju da kroz ovaj mediji provuku nešto ozbiljnije često ne uspevaju da rezonuju sa širom publikom. U svemu ovome Koreja je videla svoju šansu, iako su već ranije pokušavali saradnju sa Japancima. Ti dogovori su uglavnom funkcionisali tako da Japanci adaptiraju ono što Koreja želi, ali samo kao promotivni materijal za njihove webtoonove. Ti anime naslovi gotovo nikada nisu dobijali drugu sezonu, a ideja je bila da zainteresovana publika pređe na originalni strip kako bi nastavila priču. Ukratko, win-win situacija. Japan popunjava svoju kvotu sezonskih animea, dok Koreja dobija dodatnu promociju. Međutim, ono što Japanci nisu očekivali jeste da će se masa brzo navići na korejske stripove. U početku, osjećaj dok ih čitate, bio je drugačiji. Često je delovalo manje ozbiljno, a i art je bio primetno slabiji. Ipak, ljudi su im dali šansu, a Koreja je počela da ulože sve više novca u tu industriju, iako im kultura stripa nije bila preterano duga. To ulaganje se isplatilo. Danas, kada pričamo o fikciji, među najpopularnijim naslovima ne nailazimo samo na japanske serijale. Koreja je sada ozbiljan igrač, i to ne samo u svetu stripova, već i u novelama. U međuvremenu, dogovor između Japana i Koreje se menja. Sada dobijamo kvalitetnije adaptacije korejskih dela i to sa više sezona. Solo Leveling je dobar primer. Iako to delo nije revolucionarno, masi se dopalo, održava hype i donosi nešto novo publici. Odmah nakon uspeha pomenutog serijala u anime formi usledile su najave novih korejskih adaptacija. Cela industrija više nije vezana isključivo za Shonen Jump, jer su pronašli nešto što trenutno je popularnije i što dugoročno može da drži pažnju publike. Ako pričamo o trenutnom stanju manhve, odnosno korejskih stripova, može se reći da je prosečna manhva kvalitetnija od prosečne mange. Ipak, još uvijek ne postoji manhva koja može da parira najboljim mangama, pogotovo ne u tom broju. O svemu ovome pričao sam vam još 2017. godine, pa čak i nagovestio sa kojim serijalom će početi promocija. Jedini razlog što se to nije desilo ranije, i to sam tada spomenuo, jeste činjenica da Koreja nema sopstvene studije za animaciju. Japan i dalje ima više iskustva i kompletnu infrastrukturu za produkciju serija koje prate anime standarde. Zbog toga Koreja, umjesto da razvija svoju takozvanu anime industriju od nule, često bira saradnju sa japanskim studijima, barem za sada. U budućnosti planiram da budem jedan od promotera cele ove korejske priče. Ako vas zanima, rado ću praviti sadržaj na tu temu, jer pratim i čitam dosta njihovih dela. To je u principu bilo to što tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tada, pozdrav!